Evo sad ćemo polirati far, evo vidite. Znači ovo je stanje kako je bilo zamaglilo, a ovo je stanje na koje dođemo poslije poliranja. Sad ću vam pokazati kako da ispolirate far da bude opet kao nov, da se sjaji. Imamo ovdje našeg majstora. Koristimo šmirglo 800. I sve se radi ručno, nema mašina, samo ručno. Zalijevamo vodom i trljamo. Ko bi rekao da to može tako je? Ja bi rekao da će ga izgrebati, ja viš ti. Majke. Vide 4 vrste. 4 vrste šmirgla. Krupni, pa sitni, još sitni i najsitniji. Kad farovi zamagle i šmirglate i bit će kao novi. Evo vidite kako to čovjek radi stručno, sve ručno, bez mašina, precizno. Zaliva vodom. Far će da bude kao nov. Znači 500, 800, 1000, 1000,5 šmirgla. Prvo što krupniji, a ne prekrupan da ne bi previše izgrebali. Zalivate vodom i trljate, samo trljaje. Samo polirate i idete lagano. Sad uzmemo malo sitniji. 5000. Krenuli smo sa 500, 800, sad smo na 1000. I što finiji sad ide. Na kraju 1500, jel? 2000 na kraju. To na kraju, to ga onda dovodi da bude sjajan. Sad smo uzeli još sitni, koji je to 1500? Sad na kraju uzmemo šmirgl 2000, to je najfiniji. Ima još i finiji, ali nije nam potreban. Znači 2000. Već se nazire da je far će biti kao nov. Sjajan. Sad ćemo polirati. Sa polir pastom, imamo specijalnu mašinu. Kada to polira, namažemo polir pastom, far i poliramo. Da dobijemo željeni sjaj. Sad nanosimo polir past i poslije tog poliramo sa mašinom. Ljudi će biti sretni da vide kako se to radi, to niko ni ne zna, a nije teško. Evo, sad imamo polir mašinu. On ima male obrtaje, jel da? To je specijalno za poliranje. Da, mora da se narikta. Evo ga, kao nov.
To vam ovako izgleda poslije svega, evo, znate kako je bilo tamno i tmurno, sad se sjaji kao nov. To je onaj isti naš far koji smo počeli da poliramo, evo vidite, kao da je nov. A ovakav je bio far na početku, evo vidite, tamno, ne vidi se ništa kroz njega. Nakon pola sata rada dobijete sjajni far.